خب در هر دی پلتفرم ما را خوب میشنوین. فکر میکنم که خوب میشنوین. الان نگهبانتون یعنی که ما آغاز میکنیم در چیزی که وعده کرده بودم، یعنی هم بخوری میشود، هم انشالله که هم وبینار. بعد در آخر کوشش میکنیم سوال جواب میکنیم. چی گفتید دوستان عزیز؟ همه روزی هم دوستان عزیز نکته نماند پیش ایون که ما سر میکنیم، یعنی در اینجا ما نه تنها در تلگرام که در یوتیوب، یعنی در این دو پلتفرم، یعنی همین افیر رفته است، شما میتونین که در اینش هم یعنی پادکست چه، چون که میشود مومنتی که سلام علیکم یا بار دیگه کسایی که تازه با ما پیوستن، امیدوارم که همه کسا خوب هستین. آواز ما آماده است بچه‌ها؟ میشنوین؟ کو عبدالرحمن اگر امکانات باشه، اگر آواز ما را شنیده باشه یک گپ بزن. میکروفون توجه. خب چی میشنویم؟ خب یک بار دیگه سلام علیکم دوستان عزیز. چخیلی که میدونین ما در بابت والبرز درس میتیم و هم باخیر وعده کرده بودیم برای برادرها دوستا که یعنی موضوع روز، یعنی که کسایی که چی پرابلم دارن ما هم را شته یک تا انالیز کردیم. تقریبا 11 روزی وقتی خودمون مصرف کردیم برای من همین یک حالتی که اوزی هست طول، یعنی طول کسانی که با طول سر کار دارن. مثلا هم وقتی ما مسئولیت کرده بودیم که در بابت طول پریزنتاسیا میکنیم، یعنی یک موضوعی وای میشود. ما زب سبجقم بخشیش خب یعنی زب وای کردیم. ما بود یعنی که در یوتیوب اگر سیاس قطع شد میتونید در تلگرام پیوستین، در تلگرام قطع شد میتونین که در یوتیوب پیوست شین. خب دوستان عزیز، خب رفتیم. اولا که خوش آمدید با است یگان آواز گمشه یک تکنیکی باشد، ما کوشش میکنیم در مسئله حل کنیم. خب یک مسئله خوش آمدید با این بخوری ما. امیدوارم که از این شما بسیار منفعت میگیرید. خب یعنی دوستان عزیز، ما همین توجیکان سمارت کردگیم در بابت والبرس. چرا که میدونم والبرس یعنی اینترنت پلتفرم، یعنی مارکت پلیسی رقم یک در آسیا است و در جهان، یعنی در 10 گانه جهانی میدراید. شاید که در آینده نزدیک یعنی که چی شود، جهانی شود. یعنی ما همین شبلون کردگیم ما آگوست 2024 چون که توریدگیم برای ما بخوری ما آگوست کرده بودیم برای ما موندگی است. یعنی اینجا با هست سیرکای سوسیتی ما، یعنی ما در تلگرام هستیم، در اینستاگرام هستیم، در یوتیوب هم. خب یعنی پرابلم های طول چیزی که میدونه همین پرابلم را در بابت طول دارن. سودای طول نیست، اینش نیست، اونش نیست. یکم پرابلم همین است که در همین کاتگوری علاقه فروشنده خیلی زیاد هستند. قطعی اونها علاقه کانکوری را کردن، یعنی آدمایی که چون اگر استحصالات نداشته باشن، پریکوپشی باشن، دیگرها باشن، برای او در این کاتگوری یعنی کانکوری را کردن به نهایت قین است. با همین خاطر دوستان عزیز پیش در آمدن، یعنی با طول کار کردن، یعنی بینید شما با دیگر کانکورنت هایی که یعنی 10-20 میلیون سودا میکنن، شما با 100,000 و بعد 100,000 تون قطعی یا کانکوری را کردن میتونین آیا نه. یعنی این صورت به نظر گیرید که این یک مسئله جدی است. با همین خاطر از شما خواهش کردم میشد پیش وارد شدن در همین کاتگوری خوب آنالیز کنین، خوب فکر کنین. برای که میبینم مثلا بعضی آدم‌ها را میبینید 6 میلیون 8 میلیون انسان فروش دارن. حساب کتاب کردیم یعنی مارژ کم قطعی یعنی فروشی زیاد دارن. تصور که وقتی شما یک کس میخرید یعنی امروز امکاناتی قطعی هم آدمایی که هستن کانکوری را کردن هست یا نیست. میبینم بله مثلا مالی خوب است اما ترودایوم کی است، مثلا کسایی که نداریم مثلا امکاناتی خطان همین کارا کردن، مثلا با همدی از خطه آوردن دیگر چون خوبترش علیش کنید. خب یعنی دیم پرابلم که هست در همین طول
ценовая сегментация, мисол нархбандӣ, яъне бисёри бародарое ки омадагианд, мисол шитаи ҳисоб кардагием, бисёриҳош дар минус мефурӯшанд, яъне намедонанд ки ва ё то чӣ дараҷа ҳамин товарошон дар плюс аст ё минус аст. бисёриро ҳисоб мекунем, яъне минус аст, бисёриҳо қимати бад мондагианд, яъне ки ҳамин серединаи ценаи ки қад конкурент кардан айру размер аз рӯи масъал ваиш, яъне ҳамин надоранд. яъне мақсади ҳамин кор дар Wildberries ё ки дар ҳамин маркетплейсҳо дар чӣ аст? Яъне фоида гирифтан. бояд шумо дар бораи ценовой сегментация бидонед, дар бораи маржа бидонед, дар бораи прибылам бидонед. яъне чӣ хел ки инҷа ма кардагим обычный термин аст, А плюс Б баробари С, яъне ки мол агар гирифтӣ мефурӯшӣ, масалан чӣ прибылта даҷибак мекунӣ, тамом. ҳамин математически ҳам қарашо дорад. дар ин бора бо Карл Маркс ҳам мақсад ҳамин формуларо кардаги, формулаи яъне пул ҷамъи мол баробари пул штрих, яъне ин як имконияте аст барои соҳибкорое ки масалан савдо мекунанд, тиҷоратам медонанд, мефаҳманд, барои инҳо осон аст. яъне бизнесмен ҳамон касе аст ки фоидаро айзалал чӣ фарқ карда метавонад. барои ҳамин яъне ҳамин ценовой сегментация, яъне дар интернет занед, дар ҳамин ютуб занед, бисёри мардум ҳамин дар ценовой сегментация бисёр сағ гирифтанд. ценовой сегментацияро агар шумо бифаҳмед, бовар кунед, шумо дар дига чӣ баҳо нест. мисол агар суръатон соз боша, мисол ҳама чизтон описание ҳамаро зур карда бошед, яъне ҳамин ценовой сегментацияро агар сарфаро наред, фурӯштонам чӣ пеш намерад. дӯстони азиз, хуб, проблемаи дигар, яъне медорем магазини ҳамаро мебинед дар бобати бренд. мисол меравед Акмал шоп, Бадриддин шоп, Қодир шоп, мисол Далер шоп, яъне ки ҳамин вай кардагианд, Далер харид, яъне митса кардагианд. дӯстони азиз, мо дар ҳамин дарси бепулон агар назорат кардаги бошем, дар онҷо дар бораи бренд, яъне вай кардагим силкои программаро ҳамаро мондагим. яъне метавонем ки бренд як нозуки калон дорад. вақте шумо ба бренд кор мекунед, бренд аллакай ранги як фарзанди шумо мешавад. ба ҳамин хотир яъне кор кардан бо бренда ҷиддӣ бошед, чунки хеле бисёри одаморо мебинед, ин брендошон то ҳамон дараҷае рафтагианд ки худшон аллакай истеҳсолкунанда, худшон ҳамаи чӣ уже айхта, тасаввур просто бизнес ихта, худат ҳамаи корро мекунӣ. дар онҷо ҳам программа аст, яъне фамилия номта мезанед, ба номи фамилияи худ аллакай барои тура бренд месозад. тасаввур мекунед, яъне ба монанди масалан Louis Vuitton, Dolce, General Motors, масалан ҳамин ино барин, яъне ки метавонед озодона бренди хитабсозӣ кор кунед. ба ҳамин хотир яъне дар брендам ҷиддӣ бошед, яъне ин ҳам роли калон бозӣ мекунад, чунки меам мебинем брендора, ман шахсан худам мисол медорам, мебинам хеле бренди агар видуминида, хеле бренди несериозне ва ё несериозне, яъне аю харидан, яъне ин ҳам ирам клиентам метарсонад, яъне боварӣ намекунад ба бренди шумо. яъне дар ин бора ҳар вақт масалан эфир мекунем ё ки вохӯриё мекунем, дар ин бора фақат гап мезанем ки бисёр хатогии калони мо дар ҳамин чиза дӯстони азиз. барои ҳамин инсон ба назар бигиред. хуб, масъалаи дигар, яъне суръат. ман инҷа як бародарро вайша мондам, пардоша мондам, ҳама мебинӣ суръат мондаги аст. мисол амира агар дар экранои шумо битова, яъне бинеда, мисол поёни ҳамин гирдвана сафеда тӯла бинед, сери метова. яъне ҳамин суръата ҳамин инфографика ончунон мекунанд ки сафеди ҳамин чиз маълум нест. яъне одам намедонад ки мисол мебинад, хайр суръата бинӣ, намефорад бихарӣ. яъне ин суръат чӣ хеле ки ман ҳамин фразаро нағз мекунам гуфтана, тасаввур кунед, шумо ҳамин бозор мерен, ягон нонхари ё ягон чӣ мерен, мисол дар Тоҷикистон ки дар ҳамин фудсити ё ин ки мисол ҳамин бозорҳое ки калон аст мерен, нонхарӣ мерем, ба пеши ҳамун клубник, сев ва дигар чизо мегзарем, яъне ҳамонро ҳам рӯғаншакар агар мебинӣ мефурад ки бихариша. ҳам мазза надорад, не ки вид дорад, яъне ҳам вид шихати чӣ кор мекунам мехарем. яъне мо ҳамин клиента бояд ҳамин хел кардан дар коре ки инҷа як фразае ки ҳамин имрӯз дар як китоб вохӯрдам, ҳамро навистам ки бояд ҳамон маҳсулоте фурӯхта шавад ки клиент такрор ба такрор магазини шумо омада, яъне бори шуморо такрор ба такрор чикор кунад, бихарад. яъне барои харидан вақте шумо ҳамин инфографика ҳамаи чизотон соз бошад, сочни бошад, ҳамон суръатон ба качестваш агар мутобиқ бошад, яъне клиент чӣ мекунад? Такрор ба такрор меояд. як дигар масъала ҳам аст ки як клиент барои шумо метавонад 250 клиент биёра. гуфтиам по гуфтаи бизнесмени калон аст. ба ҳамин хотир яъне ҳамин чиза чӣ кунед, диққати ҷиддӣ диҳед. яъне ин набинед суръати
بعد بسیاری هم فقط صورت موندگی هم ویدیو موندگی نیستن، یعنی ویدیو هم خوب ولایت میکنن برادرو. یعنی هم در بابت همین چیز هم خوب وایکنی ویدیو را نیابیزت نیاگون وای پروفесіонал، یعنی ای اودی سر کن دارم بالو استال مونه دارم خونه مونه اقافاش هم اینتیلیاتر یک شوق نه فانتزیتون فکرشات کنید خطون ویدیو بسازین. این یگان کاری قینی نداره باور کن. اگر کمی آدمیزاد خودش بخواه возможности که آدمیزاد داره هیچ کنا داره. با همین خاطر دوستان عزیز یعنی که کم ترک فانتزیاشون کم ترک روی کار شما همی است، یعنی هنر شما همی است. شما میره با اون خاطر یاد گرفته که زندگیتون رو باید دیگر کنین. هم خلاصه، یعنی برای همین را دیگر کردن شما باید که خوب آنالیز کرده بتونید دوستان عزیز. مثلا همین راهوی فروش مثلا در دنیا گفتی اپا که نیست کاری که آدم نتونه کار کردن. یعنی ببینید اینجا یک نوزکی دیگه است که مثلا یک آدم امیر موندگی شاید که خودش اساسنواد نمیکنه. همین صورت ببینید من دو صورت پروست پریمیر آوردم در اینجا کم ترک اگر پوشلی هم شما مقصد میگم مقصد اینش ببینید یک میگی صورت است شمال موندگی در پیشش یک استویکر لامپا موندگی که طول اون چون سبکه که شمال میبرش نه که امی لامپا را چپا نمیکنه. در اینجا اگر ببینید کارنیز سیاه استفاده بردگی یعنی که کنتراست دادگی در همین صورت. اگر همین صورت کم ترک نی درابط اگر درابط که کنه کنه یعنی که فروش انم خیلی توار یعنی زورتر میشه. یکم مومنت دی مومنت مثلا اینجا موندگی سپالنی مثلا می سپالنی فانتزی آدم میخواد که نمی صورتی که در اسپال موندگی در همینجا یک مثلا دخترک که بچه که هم کس مثلا براحت خوب است. خب همین طولی تو مثلا روشنی را کم میکنه وای میکنه همه آدم چی ناراحت نمیکنه کورپاشه را در اومدن نمیکنه. یعنی همه این فونکسیونی که داره همه را نوشتن در کاره. بعد مثلا آدم خوبم خیلی تو میدونین مثلا همین در مارکتینگ خیلی هسته که باید همین صورت جلب کنه. مثلا دختر نیم اوریون باشه مثلا مونی یگون دختری که خیلی وای باشه مثلا znamenitý باشه یگون چیزی باشه که جلب کنه. یعنی این رول بازی میکنه در کارتاتون همین صورت استفاده برین. خیلی که یک برادر ما گفت یعنی همین فروختن یاد گیرید. یعنی نو باسته چه خیلی میشه نمیشه از نقطه نظر اسلام هم مثلا یعنی کدام کار درست است ندرست است ایران رعایت کنین نه که فروختن یاد بگیرید. هم برادر خیلی که سخن کداگی بود گفت بیزنسمن یعنی که صاحب کاری که برادر خودش محصولات خودش فروختن نمیتونه و چی صاحب کار شدن نمیتونه. برای همین ما نمیگم که دکترات نه پروست یک مضمون این کار کلانه مضمون این سخن تو است کلانه و همین خاطر یعنی این چیزا به نظر بگیرید دوستان عزیز. خب یعنی در دنیا هم مثلا طول وال است ارگانزا است دیگر مدلش خیلی زیاد است. مثلا میتونن که دروگی ویدی طول ما یک آدم قشناس شدیم یک طولی که در طول نه یک خیلی شترکه خیلی جینجک در پرده یعنی با واسطه زاژیم چسبانده میشه. یعنی اون مسئله را دیدن در کار دیگر ناوگانیو کردن در کار باز غیر همین طول هم میفروشه در مغازین و کوشش کردن در کاری که مثلا ما میدونیم بسیار مغازین‌ها در میبینیم کلینتاشون یعنی میدونن طول میخرن با غیر طول میدونن از دیگه مغازین یعنی کارنیز میکنن دیگر چیزایی که درگی کامپلکتیوشی که برای همین طول یعنی که مطابق است همه را میفروشن یا طولی خالی قطع نمیشه. یعنی که دیگر قسم های همین محصولات چکان در فروختن در کار مثلا یعنی دور نمیریم می ترزوی همه مایده است. یعنی رنگ بلک آوت بارین مثلا خیلی یک باید که از یک متریالی سینتتیکی کرده میشه. یعنی همین چیزا را باید شما آنالیز کنید. دیگر بازارهای دنیا را آنالیز کنید در دیگر جای چی میفروشن چه خیلی میکنن چه کارا میکنن یعنی همه را آنالیز کنید. بعد پدخواد بیارین برای کلینتاتون. یعنی که چی بسیاری پدرکم میدوزین یعنی هم کرچوکا را میدوزین شاید که همین طولا اوره دهم بار خریده سه خونش 10 تا کرچوک داره مثلا یگون چیزی اوره دیگرگونی کنین دیگرگونی. من مثلا اینجا دقیقه خریدم منم خیلی چیزا یعنی میتونین که نیخل شپرک ها هست مثلا میتونین شپرکی 3D هست مثلا نیخل پرازرچینی هست میتونه در دیوال چسبونه یعنی پدرکای مثلا یک دونش در پاکت بدوز مثلا قطعی هم طول بزن یک پچکش در ول برست. من میراز کس کردم راستی برای یعنی نشون دادن برادر رو یعنی همین 200 روبل است نه که در بازار روی بیوی یعنی چی
тамоман дигар сумаст. Бо аз ин да вихди зур ман хе ситорачо ҳаст, яъне фосфорни звёздочки меган ира наклейки фосфорни, ярим бизанед давал берес меброяд дар садавот дар як да 13 лини ёфтем, яъне ки тасаввур мекунед 100 донаш 1000 рубл мешавад. ҳамин падаркаи шумо вақте ки шумо барои клиент мемонед, яъне вай ҳамин кӯшиш кардан ки 8 рубл зиёд нашавад, масраф нашавад. барое ки мақсади асосии мо чи фоида гирифтан аст дар ҳамин категория товар. барои ҳамин кӯшиш кунед ҳамаи роҳи экономша биёвед, барои худтон чи фикр набошад. Анахе наклейка аст, ҳозичка нест ки яъне света бикша мисол метавад наметавад, ин я наклейкаи оддӣ аст. мақсад ҳамира эффекти барои мо ончунон маъқул шуд ки намедонам дар инҷа метавад дар экран наметавад. манахе аз звездочка аст, як эффекте дорад ки якчанд 10-12 кашол мекунӣ, мисол хонаи детский да ё хонаи калонда вақти света мекушӣ, яъне дар баробари света куштан ва оста хира мешавад, яъне одама чи хобаш мегирад. яъне метавонед ин хеле вариантҳо кунед. роҳоша бо дар баробари ҳамин тӯла фурӯхтем, бо ҳамин маҳсулотторам чикор кардан дар кор, дар фурӯш мондан дар кор, ки агар ҳамин чизда дар кор бошад, бо мо ҳамира отдельно карта карда, яъне ки мо ҳамира дорем, крючока дорем, масад дигаша дорем, яъне ҳама услубе ки дар ҳамин сфераи тӯл ҳаст, бояд дабайт кардан дар кор. ягон держатели мисол ягон чӣ мегӯянд хел держател боз ҳаст, мана ин хел як магнитко ҳаст, мана штоби вай шавад тӯл мисол иси накашан дастошон чиргашан, мақсад магнита мегира ялаш ҷамъш мекунӣ, яъне хе кашол шуда ба воситаи магнит, яъне кашол мешавад места. яъне ин роҳҳо аст. яъне ҳамин чизое ки ман гуфтам, мо дар ҳамин чизо тақрибан 11 рӯз мона масраф кардагем ки барои шумо яъне ҳамин чизора бигем ёд битем. хуб, қисми дигаре ки ҳаст дар бисёриҳо мебинем, ҳамин характеристикаро описания кардагианд, даже наименованиро хеле хато нависдагианд ки ягон грамматикара масалан ақаллан наметавонем, просто ҳамин тӯл 250 ба 300 нависиш. Не қадар навис басанда аст, вай эффекти зиёдтар метавад, чем тӯл для спальни, и для ванны, и для фалон бесмадон. як галатса менависе, охир размера менависе, ин ключ кор намекунад, намеравад дальше. эффект наметавад. дар описания мебинӣ айсе 4 кас копировать кардагия, грамматика надорад, яъне қофиябандӣ нест, ҳичи нест. дар характеристика ҳамтари як тара сохтагӣ ҳамаро дублировать кардагӣ, баъд ҳамун наименованида размерҳоро дига кардагӣ, не ки дар характеристика ҳама як размера, ҳамаш як размера. бовар кунед, вай мега чи ба савдонашиса, чи ба ихела, чи ба охела, бисёр хатогиро дидем ки дар анами чиай характеристикада ҳамун размери ки мисол дублировать мекунад, ҳамун размера намемонад. ё ин ки дар ҷои размер навистагида дига мондагия, дар характеристика дига мондагия. инам як иштибоҳи калонаст ки отзуви безеб мегирам. бисёриро дидем отзувошуна отзуви безеб гирифтаистам, ихе кестам, усхелистам, яъне дар назари худи одам кора дуруст кардагия. рости гап, яъне дар назараш ҳамин кор дуруст аст, не ки факт қатъӣ, яъне реально нодуруст аст. фаҳмо? яъне ин масъалаам бинен дохили картотона проверка кунед, яъне ҳамин анализ кунед, бинед ҳамин рангошона, мисол вай материал изделияш чи, ҳама ҳамира туғри нависед. яъне дани момент баъд березам хештагие ки ҳамин описаниятон ҳозир аммо чизои даркориро нависед, чемаи дрози бисёр навистанда, масалан тӯл вал для спальни, для кухни, фалон бесмадон, масалан ҳама ҳамира просто коротко чётко ясна нависед. ҳамин суратонам агар шумо яъне яхеле кинед ки ҳамон валберес худаш роботи валберес худаш фиксировать карда бутонад ки ҳамин шумо тӯл фурӯхтаистед, яъне аз рӯи ҳамаам шумо да чи возможност метавад бе описаниям, яъне ҳамон суратона идентифицировать карда бутонад ки ҳамин тӯлфурӯшай, тӯлай метавонад ки уже клиента чикор кунад, пешниҳод кунад. яъне худтон медонед, агар бе инфографикамони чӣ хел рейтинг карта баланд мешавад, ба инфографикамони чанд қабай мешавад. яъне инсора ба назар бигиред, дӯстони азиз, кор кунед. хуб, моменти дигар аудитория. аудитория бисёриҳо намедонанд асад аудитория чиай, яъне ҳамин тӯлхаро кияй, кӣ мехарад тӯли шуморо, кияй клиенти асосии шумо. яъне дар як моҳ як бор ҷема включат кунед, як моҳа ама 9000 рубл меравад. як бор включат кунед, яъне аудиториятонро бинед дар кадом минтақаҳо савдо бисёр мешавад. мисол айхтона бинед, ай конкурента бинед, ҳамон регионое ки чӣ хеле ки маълум аст, яъне баъзе регионҳо аст, яъне ҳамин тӯла бисёр мехаранд.
یعنی همین صورت به نظر بگیریم، چون که یک اپ پیش ما محبت نزد ما، یعنی میگه یک محصولاتی مثلا می رومال میفروشم، رومال میفروشم، سودا نداره، هم رو فیبیو کردگیم، نه نمیره سودا. گفتم خب بیا تاور تا ببینیم. یعنی میبینیم همین اسکلاد، یعنی اسکلاد پیتر نواسیبیرسک مثلا سرگود همونجا رو انتخاب کردگی، سوداش کمه. بعد سوال کنم خاله جان، مثلا اپا جان، گفتم همین مسئله قطعی، یعنی شما بینیده مسلمان در کجا بسیارن، خیلی کازان طرف چچنیا و گروزنی هم طرفا دارن که زیادن داغستان. برای چی شما اسکلاد اونجا را انتخاب کرده؟ یعنی اودیتور هم یک آدم بیزنس میکنه نمیدونه اودیتورش در کدام طرفه. چه که من فرازای دوست داشته دارم، مثلا هم آدم میگم تصور کن استادیون اینجا فوتبال بازیه، من در اونجا مغازین میگیرم محصولات موقت میفروشم. یعنی چی میشه؟ یعنی همین با مانند همین، یعنی همین چیزا شما باید که پرا سرفراش هر دوستان عزیز، یعنی با هم محصولاتتون کار کنه، چون که بعضی آدم دباید میکنه، مثلا اپسیان را کردم، ای را کردم، او را کردم، میستاج داد کرده که کی سودا میشه، بعد میشنه چی با سودا نمیشه، چی باشیسته، چی با نشسته، باید که کار کنن در بالای تورتون. برای همین صورتی اینفوگرافیک هم میکنیم، برای صورتی گلاو نیتونه موندن، یعنی صورت یکمی که شما میمونید، و در همون کوشش کنید که در همون یک برای صورت گلاونی تا 5 صورت کنین. برای چی 5 صورت؟ یعنی که وقتی شما سیتیر رکلام زاپسکات میکنین، یکم صورت همونه تیچنی 4-5 سواده، یعنی 1000 روبل سر بتین صفقه بلند قطعی ببین چند قسیتیر میگه، دیمش سر بتین، سیمش سر بتین، چهارش، یعنی ببینید که از زمین از بین همین کدومش برای شما سیتیر بلند میته، یعنی که همه را شو کنین، یعنی کار کنین. خب مومنتی دیگری هست، استاتکا на складов. یعنی میبینیم کسی میاد نزد ما، مثلا نبینیده همه اسکلادر رو فبیس انتخاب کردگی، این دوری پیش این کار افکت میداد، یعنی کار میکرد، возможность بود. но متاسفانه این چیز уже علاقه کار نمیکنه. همین یک اسکلاد دباوید کنین، یک اسکلاد تیز برده سپورین، تیز خیلی روز زکات شید 3-4 ساعت 5 ساعت، یعنی برای همین بفرستون زکات تست شود، یعنی تست برای یعنی همون время доставка چند کم شود، همون قد خوب میشه. برای بسیاری میبینیم 97 ساعت، 70 ساعت، 34 ساعت، یعنی از همین 30 ساعت که زیاد کشید، یعنی والبرز کمیسیش بسیار 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 گرفتن میگیره. برای که میگن اکا برای چی ما در کمیسیا بسیار گرفته گیریم، مثلا اقامه میکنیم، بعد اثر میزنه که یعنی время доставкаш داره، از همین لحاظ چوکادگی کمیسیش زیادتر گرفته گیر. با همین خاطر دوستان عزیز یک اسکلاد دباید کنین نزدیک تون باشه، مثلا زکات شید هر مثلا در روز 2 بار پاستافکا کنین، برای می صورت доставкатون تستر شدن. یعنی همین مردم اونجا در اینترنت هم خشیدگی همین تیپ کارا ناز میبینه که доставкаш چی تیز باشه. برای همین کوشش کنین حرکت کنین که доставкатون چی تیز باشه دوستان عزیز. خب استاتکای کنترل، یعنی بسیاری هم فبی هم میکنن، بعد میشینن نظارت کرده که کی فروش میشه، کی وایکنه، سطح روی میکنن. این باردارا نادرسته، یعنی که چیم یک سکلاد سطح روی میکنه، همین سطح زور تنبیه، اگر چند یکم بوده چند زور تنبیه برای سابستینی انالیزی خودت هر اسکلاد همون سطح را تقسیم که 10 سکلاد روی کن، زور تنبیه برای اخوات گرفتن، برای مصاد وای کردن، یعنی زور تنبیه، یعنی 10 سکلاد روی که برای تو چی فایده آورتره. برای چی؟ یعنی وقتی دباید میکنی 10 سکلاد، مثلا که 8 سکلاد یا مینیمم 5 سکلاد دباید میکنی، روی بین 5 سکلاد تو میتونی انالیز بکنی که در کدام سکلاد تواریت ده، یعنی در کدام رژیون تواریت ده چیه، طلبات بسیاره، تقاضا هست، طلبات هست، یعنی در اونجا چی باید کار کرد. فهمو؟ خب انتخاب همین سکلادورم در همین باره همین خطون وقتی که روی کردن همین بروتونه میتونید سکلادوی که انتخاب کردگین اونجا مثلا گرفته موندین، از همونجا اونجا شما میتونین همون سکلادو رو انتخاب کنین. بو بغرض هست میشه که با واسطه امپستاز یا اینکه من یک مارکت گروه با ما دیدن در کاری که کنکورنت شما یک کدام سکلادو زور فروخته است، بو جای نوع دیگه داره میبینی کنکورنت زور فروخته است، نکتر روی میکنی ایت نمیره، برای که در اون رژیون شاید که امی کنکورنتی تو همونجا روی اخوات کدگی گرفتگیه. برای همون یعنی که سابستین اکسپریمنت کنین، این برای شما یعنی افضلتر خوبتر میشه.
خب ببینید در همین والبریز تصور کنیم 165 یا اینکه بله یعنی اسکلادی کلان تقریبا 95-96 تا اسکلاد دارن چند رегиона چند возможности یعنی همه چیزی که میبینیم این اسکلادا هستن اینقدر возможность شما دارید یعنی همه کسایی که میفروشن میبینی فقط هم گرد اطراف مسکو یعنی تولا کالیدین و کازان مثلا یعنی شما بتونین روی کنین استانا مثلا نووسیبیرسک آلماتا دیگه جو حرکت کنین روی کنین دوستان عزیز برای که بیزنس همون بیزنس هست از ما در مثال وبینارمون از وبینار پرکوچال میکنیم وبینار دا میرسیم انشالله در وبینار با شما میفهمونم یعنی امی اخوات کردن یعنی چیکار کردن چه کلینت بسیار کردن دو جا هست این موضوع یعنی که همونجا در باره چی детально гап میزنیم برای همون این просто ببینید возможность یعنی складу چه возможность باید چیکار کردن که возможность استفاده بردن در کنسون عزیز خب یعنی در بابت رکلام بسیاری میان میبینیم رکلام کردگیان رکلام همون کیم کای سردگی همی از تفکاده ایستودگی هم قطعی کار کردیسته یک دیم یعنی میبینیم بعضی آدم رکلام کرده هر روز یا رکلام نو запускать کرده دوستان عزیز این کارا نادرسته همین یا رکلام را سرتین یعنی هم ставка ببینین کنکورنتو کدوم ставка میکنن چه ставка میکنن در کدوم پوزیسیون هستند کوشش کردن در کاری که در نیزکچاستوتنی بیشتر اورینتیروات کردن در کاری استراتژی بگیرین مقصد ببینین از کدوم ساعت تا کدوم ساعت کلینت شما اکتیو برای شما را میخرن در کدوم رژیون است همه امیرا یعنی یک собственный анализ در اون والبرز главныш да медро یعنی که میبینی که کدوم وقت یعنی کلینت تا خوش رو دارمش یعنی باری ترا میخره ایرو همو را شد بگین در همون وقت رکلامتون سارتین що پولتون بیودا باودا نرا بو بغرض کوشش کنین уже زمانش دیگه زمان تکنولوژیش دیگه پروگرامای ستارونی را بخرین یعنی با اونان دی مثال ما یک امپستاز ام کیپر مارکت پاپا مارکت گورو یعنی همیو اینسترومنتی بیدیر دارن یعنی شما وقتی رکلام ناسترویکا میکنین داو میمونین پول شما را خیلی اکونوم میکنن یعنی خیلی اکونوم میشه برای همین از این پروگرام‌های ستارونی هم استفاده بارید برای شما فایده خیلی خوب داره دوستان عزیز خب در بابت طول یعنی که موضوع ما تمام شد چخیلی که گفتم همین مسائلی که هست یعنی همین را باید که جدی دیدن در کار است این فایده خود شما دوستان عزیز یعنی که فایده وقتی آدم زاد یعنی صاحب کار که میشود باید روی علاقه عقلش رو با تمام یعنی دیگه خیلی پرکوچت کنه دیگه خیلی کار کنه یعنی که ما در زندگی هر اون چیزی که دیدیم مثال وای کردیم یعنی نمیفهمیم که شما بینید راستی گپ این یک حیات یک خشدگی که بسیاری را باور میکنی قطعا همکاری میکنی момент میشود یک حالت میشود میخواد قطعی در برات باشند در وقتی در کاری متاسفانه نمیشه برای همین یعنی وقتی شما صاحب کار میشید این علاقه خلاصه شخصی خود شما است من اونجا در امروز یک момент دیگر را وای کردم زبط کردم در تلفن ما راستی از یک دقیقه ما میخونم تا نه بعد پرکوچت میکنم در دیگرش انشاءالله یعنی گوش کنیم میگه که каждый из нас сам делает свой выбор стоят и смотрят как другие добиваются успеха или же создавать свой собственный тяжелый путь یعنی این مضمونی گپ برای من خیلی معقول شد خیلی فورید که تصور کنین حیات خود ما در دست خود ما است یعنی اگر ما نکنیم مثلا یک آدم یعنی همین آدمیزو چه خیلی است مثلا نظارت میکنه یک کس موفق شده است یعنی در هم راههای چی میگن لیسنس های موفقیت اساسا برآمده است یعنی همه را میبیند از همه اراد گرفته میایستد که او را بی طریقت او را بی خیرکت او را بی خیرشید حتی خودش ریال نفاکتیس که هم کار نمیکنه یعنی برای
زندگی خودش یگان خیلی تغییر دادن حرکت نداره همینطور دیوان داشتگی همان افسرداد میکنه این در همین زندگی ما پوزیسیون ما این کاری خوب نیست برای همون ما تاجیکیم باید که همه خیلی کنیم که کار رنگ دیگر گیرد خب یعنی پریزنتاسیون دیگر هم این یعنی این پروژه‌ای که من کردم یعنی این پریزنتاسیونی که من تیار کردم برای بیزنسمنایی که نو سر میکنین یا که دانو سر کردین میخواین وای کردن این برای مشلینی شما برای کار شما برای حیات شما شاید که تغییراتی خیلی کلان بیاره چون که همه را ما دیتال نه با اسکوسنی اینتلی کار کردیم با برادرها کار کردیم یعنی چند کسه همه پروژه ما یک تا قدم به قدم استراتژی گرفته وای کرده برای شما کردیم دوستان عزیز برای همین یعنی همین چیزی که میگم امکانیت باشد یکم بلاک نوت تا که اون چیزا تون نویسین ان شاء الله که شما اگر از همینجا اگر همه سوالای حیاتیتون جواب نگیرین نمیدونم دیگه چی بگم مثلا خب یعنی ما کردیم یعنی почему вам интересно marketplace Wildberries یعنی برای چی شما در این مینا همین مارکتپلیس Wildberries یعنی ما مثلا در خدمت یعنی چیزایی که است که ما همین را یعنی بر خدمت کردگیم شما در همین را پریزنتاسیون میکنیم یعنی ما در همین سوال уже علاقه جوابش را تیار کردگیم роль маркетплейса значение роль маркетплейса в современной электронной коммерции یعنی این یک مومنتی است که مثال одаму вай мекунад ӯзи ҳамаша мехонам як та гӯш кунед хоб краткое определение маркетплейса маркетплейс онлайн платформа где различные продавцы могут предлагать свои товары и услуги покупателям яъне бинеда маркетплейс як платформа аст ки новобаста дар куҷое боше набоше яъне шумо метавонед дар любой региони Россия ин ки дар любой ӯзи бивши страны СНГ да ин ки за пределам шумо метавонед агар ҳамин ипетон тайёр боша яъне ҳамин корро карда метавонед ягон қин надорад як моменте аст ки барои ҳамин ҷавонои ҳозирае ки ҳаст яъне донишҷӯҳо дигарро яъне возможности гарен метавонад яъне возможности гарени мисол ғалат карда мегӯша беҳтарин возможност мета ки метавонанд дар синни соли мо яъне итаритсо набуд дар синни соли мо масалан айҷа бигӣ даоҷа буфурӯш яъне боядтон бошад дар мисол шаҳри душанбе телефонбозор буд мерафтем аз дигар ҷо байни хонау домода мегаштем ки телефони вайронаи фурӯшӣ дорам мегирифтем арзон мебурдем устосоз мекард мебурдем дар телефонбозор мефурӯхтем ин ки давраи кӯдакӣ монда аз молбозор яъне як мирға мегирифтем меовардем дар хона поша мештем яъне як обозӣ медрондем мирға медонистем ки дар оҷа савдо яъне арзонтар аст мегирифтем мерафтем районое ки байни мисол ба дигар московски фархор яъне ҳамсарада яъне бозорҳои амҷода мешидан дар оҷа яъне амирға қиматтар чикор мекардем мефурӯхтем яъне ҳам хеле моментҳо аст ҳозир тасаввур кунед ҳамин ҷавонода возможно имконият аст ки тари корро намекунанд дига ай хона ҳамин корро карда метавонанд хоб роль маркетплейса в электронной коммерции маркетплейс обеспечит доступ к широкому ассортименту товаров увеличивает конкуренцию и улучшит опыт покупателя яъне ҳамин маркетплейс ҳамин хел платформа аст ки медонед уже одамизод бозоравиро кам кардагия ба чӣ хотир яъне дар ҳамин вақти Wildberries аз он любой ҷой медрояд яъне айрӯ конкуренсия яъне шахсан худи шумо мисол агар харид мекунед медроед арзон мекунед ба сифат мекунед ждат мекунед кай аксия мешавад бори ки арзон мешавад яъне ҳамин чиза дар назар дорам яъне бисёр конкуренсия бисёр шудааст чаре ки дар тӯл конкуренсия бисёр не яъне супер бисёр шудагӣ аст яъне ҷои хита ёфтан уже аллакай чи қин мешавад бовар мекунед дар дунё бисёр маҳсулотҳое ҳастанд ки мешавад оро фурӯхтасун кардан яъне чале ки як шоир мегӯяд в мире есть много невыговоренных слов яъне дар дунё бисёр гапҳое ҳастанд ки оли ногуфтаа гап ана ки бин дар дунё и гапа оли чанд қаш ногуфтаа аммо дар дунё бисёр молҳое ҳаст ки оли дар ин ҷо фурӯш нестанд вақте одамизод ақлша ки мисол кор мекунад вай мекунад бовар кунед ҳамаи ҳолат баромада метавонад хоб пример популярный платформа да Amazon 1688 Wildberries аз он мисол eBay AliExpress Taobao мисол ҳамаи миё
яркий пример успешный маркетплейс объединяющий миллионы продавцов. Яъне тасаввур кунед ҳамақа платформаҳое ҳастае ки уже баъзеш тақрибан 35 сола кор мекунад. Яъне мо чӣ хел ки информатсия дорем, дар Амазон як ширкат, як одам даври 35 солагиш медуруя дар ҳамин Амазон, яъне корро сар мекунад, вақти нав шудан шуда кор мекунад, яъне биринча пеш мебарад, корша пеш мебарад, айни ҳол фарзандош не, яъне набираҳош кор кардааст дар ҳамин брендаш. Тасаввур кунед, яъне ки Wildberries-ам, ин ки Озонам, ин ки Яндексам, Мегамаркетам барои шумо возможност мета ки барои ояндаи шумо, барои фарзандаи шумо, барои набираҳои шумо шояд ки бренд бисозен ба аввочи барои зиндагӣ вора тағйир додан тамоман як инструменти хуб шавад, як кори хуб шавад. Хуб, мисол преимущества для продавцов и покупателей. Продавцы получают широкую аудиторию, а покупатель больший выбор, конкурент, цены и удобство покупок. Яъне бинед чӣ хел имконият аст дар Wildberries ҳам барои мо селерҳо, яъне ягон маҳсулотро мефурӯшем, вобаста чизе аст нест. Худто медонем ки Wildberries-да любой чизро фурӯхта мешавад. Чӣ хел ки Армен иҷрои ман мегӯяд ки если хорошо упаковать снег, то можно его продавать. Яъне ҳамин маънои гапи ҳамин чӣ қадр аст. маънои мазмуни хеле калон дорад. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳамин хеле бошед ки ҳамин вақте шумо як чиза фурӯш мекунед, шумо амонро ҳамин хел тайёр кунед, ҳамин хел омода кунед, фурӯш кунед ки худтон ҳамин маҳсулоти худтонро дар ҳамон интернет бинед, худтон яъне хоҳиши харидан пайдо кунед. برای من میان آدمان میگم خیلی پرابلم دارم، مثلا کارتش هم شما میبینید میگم بیا من سوال یکم سوال میتونم خود اگر نمیره بینیم مثلا پشت که یکم بار درم آده همیشه بینیم میخری یا نمیخری. این خیلی مومنت هسته برای همین، یعنی همین توار یکی که برای خطانم مثلا بینی خطانم فورا چخیلی که من اگر در آفلاین بخوری بچه‌ها رو گفت دادم فهمونده بودم وقتی شما صورت رو میگیرید یعنی همین خیلی کنید که مثلا یا با واسطه کامپیوتر تیار کردگی شما در تلفن اندروید بینید چه خیلی میتواد، در آیفون بینید چه خیلی میتواد این صورت ها، برای که سوچ نیستی اکران آیفون دیگه، سامسونگ دیگه، کامپیوتر دیگه، یعنی که فرقیه داره. برای همین هر یک صورتی که شما در اینفوگرافیک از عکس میکنید برای کلاینتاتون کار میکنید بینید که همون صورت در همین تلفن سطح استفاده میکنه یا نه، چون که 86% خریداران Wildberries چه با واسطه تلفن است. از این مثلا اگر هم 86% باید کنیم 100% تقسیم کنیم، از این 56%ش یعنی با واسطه اندروید، باقی مانده یعنی 44% دیگهش با واسطه iOS یعنی آیفون است. برای همین یعنی که امیدوارتون آنچنان آماده کنید که وقتی با تلفن میبینن شونه یعنی همون سوچ نسته همون خوشروگی باره چی پریداوت کنه بگیرن. خب یعنی اینجا момент دیگه هست که начало пути или прогноз, что по-вашему должно произойти. یعنی در این بیزنسی شما وقتی شما یعنی قدم‌های اول میگذارید بسیار فانتزی включать میکنن چی میشه چی نمیشه چی کار میکنن چی نمیکنن علاقه یا خلا درس نگرفته وای نکرده این کارا که وقتی سر میکنن علاقه چون میلیونر پیشتر میکنن вже درکی ما کجا پیشتر میکنن ولی کارا چی سر نکرده وقتی کارا که سر میکنن علاقه سر میشود مثلا چی قدم های اولی قینی یعنی проблема решения первые трудности проблема и визови на пути к успеху в маркетплейсе همه میدونن که چی همین کار قینی دارد همه کار قینی دارد همین استادم قینی دارد یعنی ما استادی ما استاد شریف یعنی درس متماتیک درس میدادن یعنی میگفت که همین خوردن نان قینه اگر نه مثلا نان گاز نخویش مثلا زنده قرص کن دقیقه قرص میگیرم میبری یعنی همین مومنت هم در همین بیزنس یعنی که یا خدا میبینی همه بیزنس رو بارو کرده اگه کرده یعنی که در جیبش پول نداره مثلا نمیشه وای کرده یعنی همین قینیا را گذاشتن برای او را چخل وای کنم یعنی ای داره تک میکنه که ما را یوردم تیم بفهمیم او داره تک میکنه مثلا پیش هر کس نوکس مثلا میرم سری خم میکنه که ما را وای که در این باره یعنی که چیکار کردن در کویت دوستان عزیز ببینید یعنی проблемایی که در ما روبرو میشن خب конкуренция на платформе да нарастающая конкуренция требует уникальные предложения خب логистика поставки сложные в логистике могут затянуть процесс поставок финансовые сложности необходимость в инвестициях для роста и расширения
примеры успешных решений, опыт показывает, что креативные решения приводят к успеху. Поддержка команды, командная работа, наставничество является ключевым фактором. Yani ами ҳалли масъалаҳо чем дар пеши ин кас, дар пеши он кас, яъни ҳалли масъала хел аст ки бояд ё командаи хуб дошта бошӣ, ё наставник хуб дошта бошӣ. Яъни ҳамин мосте ки мисол сар карди ҳамин корро, яъне ки ҳам кӯпрука бояд ки ба як мисол кӯплик ларзида мисол то улави то ҳамун ҷои даркорӣ тарафтанам ларзида, яъне ки хуб гузарӣ, мисол дар байн нағалтӣ, бо айсар сар накунӣ. Яъне беғалтида намешавад дар бизнес, не ки ин агар хоҳӣ ки нағалтӣ, бояд ки чӣ кор кунӣ, ман ҳамин дестиёра кардан дар кор. Мисол бе ин кора намешавад. Хоб мисол критически моменти результати поворотни моменти ключевые изменения и успех. Яъне ин яке аз ваёе ҳаста ки бояд решение проблемаҳо, хоб решение события, определенный момент или событие, которое стало точкой перелома в развитии платформы, да? Стратегии успеха, эффективный метод, такие как маркетинговые стратегии, ценообразование и оптимизация контента, которые стали ключевыми для успеха. Первые замечания успеха, значительные достижения, которые отмечают успешное развитие и роста платформ после внедрения изменений. Отзывы клиента и роста продаж. Положительные отзывы позволяют увеличивать объем продаж, свидетельствует о повышении доверия и популярности платформы. Yani yok ne düşünüyorsunuz? İn yak çıkalı ki guftum. Mavzuyu val verirseniz, misal dar marketplace hamar zurast. Просто кор кардан дар кор, яъне дар хади ҳамин вал бирез, яъне рӯз то рӯз навгонии расширениё шуда истааст. Бояд ба ҳамин расширениё, яъне чӣ хеле ки гуфтам, яъне моменте ҳаст, ман тоқа бо шумо агар, яъне ман чанд қа информация қайд кор карда метавонам. Вақти команда бошад, мисол як аз рекламаро, як аз истеҳсолото, як аз поставщикӣ, яъне чанд ҳар кас ба ҳар кор агар вай шавад, яъне мо ҳамеша хуб мегзарем. Яъне бояд ки дар ҳамин байни ҳамин команда, яъне условиёе монда шавад ки ҳамин ҳолате ки ҳастем, яъне дигар хел пеш равем. Барои бисёри бародарон меянд, сарошон, ақлошон яъне зури вад кор мекунанд. Дар ҳамин роҳ бениҳоят муваффақ шудагиянд, не ки делегированида вай метарсанд ки доверия нисбати як одам надорад. Яъне ба як кас боварӣ намекунанд. баъзе одам нишастад ки намехоҳад ки як каси дига ҳамчи сум кор кунад. яъне гир як партнёри дига, як ҳамкори дига, як шарики дигар гир ҳамин корро пеш бар, яъне хуб мешавад кор, яъне фоидаат чӣ калонтар мешавад, пеш хеле муваффақ мешавад. Барое ки чӣ хеле ки медонам, партнёр ба партнёрӣ дорад. Яъне ки қати партнёр агар шартномаи хуб кардӣ, ҳамкории хуб кардӣ, ҳеҷ вақт пададӣ намекунад. Мо ҳам чӣ хеле ки ҳама медонад, мо ҳамин чандин бародарои тоҷик қати ҳамкорӣ кардем, вай кардем, не ки мешавад моменте ки намешавад кор, яъне якдигарфаҳмӣ намешавад, ягон чӣ намешавад. ин само собой, яъне ҳар як одам аз тарафи худаш фикр мекунад, профайл. Ин чӣ хел аст? Яъне ки ман масалан як коргарам, як каси дига роҳбарай. Ман вақте ки ҳаёти худ мегӯям, мисол ман ба ивази нафси ҳеҷ кас намерасам, яъне тасаввур мекунед, ман худам сурат мегирифтам, худам мисол инфографика мекардам, карта мекардам, ҳамаи корро мекардам. аввал дар ин подсознаниаш намефаҳмад ки ҳамаи кор дар компютер мешавад. дар назари ӯ мо ҳеҷ кор намекунем, дар компютер шудан як бозӣ кардастем. дар назари вай ҳам хеле метобад. вай дар назари худаш ҳам хеле дидастае ки ман кор кардам, бор вардастам, иша кардам, ай боша ҳеҷ кор накарда оила гирифтааста. яъне ҳам хеле меравозанӣ дар тоҷикои мо хеле зиёд аст. бовар кунед, хеле зиёд аст. ҳар як одам аз нуқтаи назари худаш ҳамин хеле кор кардаастае ки мисол со стороны не видно, гуфтия, не ки бояд ҳамин корам хеле карда шавад ки лимит мондан дар кора, масалан маҳдудиятҳо мондан дар кора. яъне бояд ки ҳамин мо мисол ҳамин чанд касе ҳастем, бояд бизанем 1 миллион кунем, 2 миллион кунем. аввал як пас сар кардан дар кор. яъне хеле рафтан мегира, баъде ки уже заден 1 миллион, мисол ҳамин оила ки кас ҳамин зиёд тақсим мекунед, уже боварӣ нисбати ҳамин кори шумо зиёд мешавад. шумо иншоалло ки муваффақ мешавед. хуб, стратегии роста расширения, ключевые шаги для масштабирования на бизнес маркетплейса.
сол вай дора яъне калитое ки дар ҳамин маркетплейс чӣ хел муваффақ шидан, чӣ хел пеш рафтан, ин то қаввал бериз нест барои ҳамаи платформа. Хо сайти Telegram дорӣ, хо вай дорӣ, яъне ҳамаро дар назар дора. Хоб добавление новых продуктов, расширение ассортимента помогает привлечь новых клиентов и увеличить объем продажи. Яъне чӣ хел ки дар вақти пардаро вай кардам, гуфтам ки яъне вақте шумо парда мефурӯшем, бо дар баробари ҳамон бояд ки дигар маҳсулотое ки ба категория ҳамин дохил мешавад бояд добавит кардан дар кора. Ҳамин барои клиент ҳамин хел зона сохтан дар корае ки дар ҳамин мисол хонаша сохт, дар ҳамон парда дар кора, будро пардаша биё, карниз дар кора, карнизша биё, ягон хушруккунандаи парда, движатели барои парда ҳамиёро биёвар, бояд ки вай кунад. Бояд ки ҳамира ба фикрам YouTube хомӯш шид. Аз як дақиқа. Дар YouTube бародаро видео рафтеста? Я плюсака ягон дастотонро бардорен. Бахшиш. Гуфтам ки чӣ хел ки мешавад вазъият ҳолатҳои техникӣ, яъне мо наметавонем вай карда, олият карда. Начаспид видео дар YouTube да. خب значи начаспидеста. Мерем дальше. خب яъне чӣ хеле ки гуфтам, ҳамин объем якум калите ки ҳаст, ҳамин аст барои пеш бурдани кор. Дуюм фактори успешни шидан выход на другие маркетплейсы. Яъне вақте Wildberries да кор мекунем, диверсификация канала продаж способствует снижению риска и увеличению охвата. Яъне вақте шумо ҳамин корро сар кардем, бигирен дигар платформа, яъне Яндекс, Telegram, 220 Volt, Kazan Express, яъне як гала платформа шудагиаст ки дар дигар платформа бояд ки чикор кардан дар кор, худтонро попробовать кардан дар кор. Хоб сеюм, яъне расширение география продажи, выход на международные рынки позволит увеличить клиентскую базу и объем продажи. бо ҳаминҷа мисол ҳамон гапи як бародари мо доёд мезанем, яъне ки вақте шумо тиҷоратро сар мекунед, мисол як зарраи муваффақ шудем, бояд тиҷорат дар як макон набошад. Мисол дар Россия шид, бо дар Тоҷикистон кам дар кор, дар Ӯзбекистон кам дар кор, дар Қазоқистон, дар Қирғизистон, мисол дар Хитой, дар Туркия, Европа, яъне ҳар ҷо ҳаракат кан дар кор. Вақте бовар кунед, ҳамин хел як моменте ҳаста ки вақте шумо ҳаракат мекунед, ку ҳамин вай дар фикри шумо мезанад, ҳаракат мекунед, пешро як қадам мезанед, ку кортон худш ба таври автоматӣ ҳуй шуда, яъне пеш рафтан мегирад, яъне ки худтон тоқа намешавад. Дӯстони азиз, хуб, изменение в команде. Рост бизнес требует адаптация команды и привлечение новых специалистов. Чӣ хеле ки медонем, вақте мо ҳамаи корро худмон мекунем, кор ба ҳамон дараҷае меравад ки мисол мо чанд қари ки вақте залда машқ мекунем, чанд қа штангаро чиқа метонӣ, ҳамин бизнес да ҳамон қа, яъне ҳамон қа қобилият дорӣ. Вақте командада коргар мегирем, мисол шуби команда кор кунад, дар команда одамеро гирифтан дар корае ки саводаш нисбати саводи ту беҳтар бошад. Саводаш, яъне ки ҳаст моментое ки мисол одамои басавод хеле зиёд ҳастанд, не ки ваё дар бизнес худшон бизнес кунанд, рисковат карданда метарсанд ва ё мехоҳанд ки дар зери даст як аз кор кунанд, яъне аз ӯ ҷо ёд бигиранд, баъд то ҳамон моменте ки ҳаст, яъне кор мекунанд қатъият, яъне шартнома мекунед, кор мекунед, бинед коршон мавқӯф мешавад, дар оянда метавонед партнёрӣ кунед, яъне бизнеса дар дасташ метӣ, ягон сумакӣ мегирӣ, ҳамин дар ихтиёрот генерални директори ҳамин корхоната бо мера як қафо як бизнеси нав, як қафо як тиҷорати нав, аз қафо як кори нав мешавад, яъне ин уже масштабировать мекунад, яъне кори шуморо ба тамасти дигар мегзаронад. Хоб, использование технологий, автоматизация процесс, повышение эффективности и снижение затрат. Яъне нигоҳ кунед, давраи пеш мо ҳам хел буд ки вақте карта месохтем, ҳар як кори мо пулакӣ буд. Масалан, карточкаро месохтем, як хеле тоҷикем, яъне описание интизорро навистанаш оқа ақлмо намегирифт. Барои ҳамин вай мекардем. Махсус одамо буд, яъне ки барои як карта дар описание навистан 1,5 рубл медодем. Ё ягонам хеле кора мекардем ки шутоби ҳамин
описанияму коримо пеш бра. Но бо мурури замон чхеле ки аминҷо қайд кардем использовани технология, яъне мо технологияи нав баромад, чхеле ки бачаҳо омадагиам медонанд, яъне қариб мо бисёри инструментҳои мо ба воситаи искусствени интеллект, яъне ки отзывомона ҷавоб метаҳад робот. Мо дигар намешинем отзывода ҷавоб дода ёки вопросода ҷавоб дода, яъне робот настройка кардагием, яъне робот худаш ҷавоб метаҳад. Описание карданам, мисол якчанд программа бениҳоят бисёр аст ки яъне ба воситаи онҳо мекунем. ҳозир як моменти дигар баромадааст, ами суратҳоро уже искусствени интеллект худаш барои аудиторият яъне тайёр мекуна мета мега, яъне теғ задан мета ки сурати таварти бояд ихел боша, ихел боша, ихел боша, описанияти ихел боша, характеристикаи ихел боша, яъне ҳамаи ҳамин чи уже открытый доступда ҳастай, барои мо хеле имконияти калон медиҳад, хеле возможности бисёр метиҳад. барои ҳамин дар зиндагӣ бояд ҷӯянда шен. Дӯстони азиз, ҷӯянда кист? ҷӯянда ҳама одаме аст ки вақте шумо корро сар мекунед, ҳамин як проблемада меғалтед, яъне биковен ҳалли ҳам масъаларо ждат накунед ки ӯ худаш ба худаш ҳал шавад. барои ягон чи то ҳамеша ҳамон бошад дарахт намеҷинбад, яъне ба ҳамин мазмун, яъне ки вақте проблемаи шумо аст, шумо худтон ҳаракат накунед, ҳеҷ кайтани шумо чи ӯро решат намекунад, агар команда надошта бошед. дар команда агар бинӣ ки кадом мисол направление борсуст омадасте, продажастай, продвижение систай, бояд ҳамун команда ҳар як кас, яъне ҳамун ҷавобгарии худша, ҳамун ӯҳдадории худша ӯҳдадории худаш кор кунад. агар корро карда натонист, айёда ҳамин кор набаромад, бояд ки музде ки мегира, яъне ки ҳамин ойлике ки мегира, бояд ки менеҷер нанимат кунад, ҳамин ошибҳошро исправит кунад. баъд бо ҷӯянда шин. ҷӯянда ҳамун шахсе ки мекова, яъне ҳар як ҳалли масъаларо мекова. шахсан мо ҳаминҷо иштагием, яъне вазифаи мо хондан аст. баъзе шогирдоро масалан дарс метиҳем, ёд метиҳем, аллакай муваффақ шуд, магазинашон хуб аст, корашон хуб аст. мешавад одаме ки меяд консултатсия, яъне консултатсия доданда баъзе саволҳое мешавад ки намедонад, намефаҳмад, ҳаракат намекунанд баъзеш ки бишинанд интернет бикованд, ҳамон мавзӯъро биёранд, барои ӯ ҷавоб гардонанд. медам я назди ман мегӯяд ки устод ҳаминҷа чӣ хел аст, масалан ҳамин чӣ хел мешавад. мегӯям дар интернет ҳаст, бихонед. яъне омӯхта шудагианд аз ҳисобе ки яъне информатсияро тез ба ӯ мегем. ино як омӯхтагии кор мегӯянд. як вай аст ки дар команда баъзе одаморо чи вай мекунанд, яъне суст мекунад, ҷӯянда намешаванд. барои ҳамин кӯшиш кардам дар командаро кардам дар кор ки любой проблема, любой камбудӣ мешавад, бояд ҳаракат кунанд, ҷӯянда шаванд, ҳалли масъаларо биёранд. хуб, яъне ин вай охирони мо, яъне достижение награда, текущие достижения, ключевые показатели успеха и признание индустрии. хуб, яъне ҳамин достижениё ки шумо вақте мекунед, вай мекунед, бояд ки вақте отчёт мекунед, яъне дидантон дар коре ки шумо чӣ кор кардед, яъне кадом ключевой показателтон ай кадом направление, дар куҷо муваффақ шудед, чӣ хел шуд, яъне ҳама ҳамира бояд ки шумо анализ кунед аз рӯи ман ҳамин формула. хоб, общий объем продаж, рост продажа на 20% за последний квартал демонстрирует стабильный спрос. яъне ки мебинед шумо вақте ҳамин товари шумо, кори шумо, яъне чӣ коре боша набошад, яъне ки уже 25% хеле 100%, 200% сразу не, яъне уже аллакай ҳамин уровне ки бидед уже 25% хест, ин маъноро дорад ки шумо дар роҳи дурусти зиндагӣ. хоб, количество клиентов увеличивается, количество клиентов на 15% благодаря активным маркетинговым стратегиям. яъне шумо стратегияи маркетингове ки гирифтед, хоб, ҳамин барои шумо аллакай 15% клиентҳоро чи барои ба магазини шумо, яъне ба ҳамин кори шумо, ба бизнеси шумо овард. ям уже яке аз достижениёи шумо мешавад дар ҳамин кор. яъне агар ҳамин чизе ки дар боло қайд кардем, агар рафта мегирад, хоб, расширение ассортимента, да, мисол дар он ҷо гуфтем ки пункте ки бояд ки вақте кор мекунем ассортиментатон бисёр бошад, добавление новых категорий, то улучшат предложение и привлекат клиентов. дар ҳамин бора як момент аст. фарз кардем, як мисол меёрам, дар яке аз қишлоқҳо як бародар, яъне магазин дорад, дар он ҷо мисол маҳсулотҳои хӯрокар, маҳсулотҳои рӯзона, мисол ҳамин печене, чӣ хеле магазиное ки буд, яъне ки ҳам хеле чизои хурд мефурӯшад. яъне тиҷорат дар ҳамон ҷо ҳамон хеле аст ки яъне ҳамон қа мефурӯшад, ба ҳамон айфоида ҳамон, яъне рӯз гузаронда мешавад, халос.
дарафт яъне ки дар давоми ҳаёт дар ҳаминҷо яъне движок мегӯем движокҳо уже популяр мешаванд. одамон рафта аз як минтақаи дига движока харида ба ҳамин қишлоқа мебиянд. яъне ҳамин одам мебинад ки дар рӯз дусе кас чӣ движок мехарад. ин рафта яъне якум бор оптум як 10 дона мехарам меёра ки уже мехарам барои ҳамон роҳгиро мисол аз як ҷо ба қишлоқ овардан ҳамон роҳгирош босум як шояд ки қариб ними движоки дига шавада ай оварда яъне ки нархи ҳамон бозор оптум мехарам меёра яъне нархи ҳамон бозор дар ҳамин ҷо мефурӯшад. аллакай уже қишлоқ полностью ҳама як соҳиби движок мешаванд. движок мешаванд яъне ҳамин чизе ки навистагиам ҳамин чизе ки гуфтаистам ҳамин навистагии ман аз ҳамин мисол аст. яъне ҳама уже соҳиби движок мешавад. хоб дига ҳеч кас движок намехарад, но моменти дигае ки ҳама чи қисмҳои эҳтиётии движока мехаранд. уже уровень дигар мешавад. бояд ки дар магазин ҳама маҳсулот бошад, бояд рафта чи қисмҳои эҳтиётиша масалан свитчаша шлангша ишауша яъне ки ҳар чизе ки дорад бояд ҳамаро чӣ кунад дастрас кунад дар ҳамин қишлоқ фурӯшад. яъне иша вай мекунад. уже мебинад движокҳои мардум вайрон мешавад, бор мекунад, дар дигар ҷо бурда ремонт мекунад. яъне аллакай дар сараш масалан идея мезанад барои вай кардан, мерад дар як ҷо мехонад чӣ хел движока ремонт кардан, яъне ёд мегирад. яъне ҳамин услуга дотаҳое чӣ мекунад ки уже бизнесам хамеша хона мехарад, мошина мехарад, чанд услугара чи уже айхид мекунад. яъне ира уже пешравии бизнес мегӯянд, делегирование мегӯянд, яъне достижение мегӯянд. барои ҳамин достижение ҳам хел бошад ки шумо худтон аям результати ҳам достижениятон шумо бояд ки чи як ҳаловат баред. хоб география развития выход на новый рынок повысил узнаваемость бренда и объем продажи. яъне вақте шумо бренди худтонро мекунед, плюсш чие ки дар дунё ҳама бренд сохтагиа. чӣ хел ки медонем ҳамин Samsung якум туалетни бумага мебаровад. яъне вақте бренда кардем ки шумо аллакай як дар гардантон як ответственность барин мешавад ки ҳамаро бояд улучшад яъне пешравӣ карда яъне ба як нуқтае мерасед. бренди шӯхӣ нест. ин бренд як чиз аст ки ранг як фарзанд як вай бурин яъне бура нигоҳ мекунӣ ки мисол намешавад он кас ба шикаст нагирад гуфта вай мекунед. барои ҳамин бо бренди худтон кор кунед. ин барои шумо хеле фоидаи калон ва беҳтаре меорад. хоб награды за признание получение наград от индустрии укрепляет доверие клиентов и партнеров. вақте шумо яъне бизнестон масалан полка ба полка мемонед, якум масалан брендтон ҳама чизтон бошад, яъне клиентҳо шумо доверият мекунанд, ҳамкоро шумо доверият мекунанд, дӯсто доверият, яъне ҳама доверият мекунанд аз шумо чи яъне аз хизматрасонии шумо, ай бренди шумо, ай корбори шумо яъне чӣ кор мекунанд истифода мебаранд. барои ҳамин ҳам хел вай кунед ки аз результати кортон шумо чи ҳаловат баред. хоб яъне стратегия развития и поддержка новичков, взгляд в будущее, приоритетное развитие и совет для успешного старта. як пункти аст хеле барои мо вай. хоб дальнейшее развитие на маркетплейса, планы на расширение присутствия на платформа для увеличения охвата и увеличения продажи. хоб бояд ҳамин хел вай кунем ки барои развитияи кори худтон чӣ хел ки ҳаминҷо мо схема кардем вай кардем, на танҳо валберес чӣ хел ки дар боло гуфтем, яъне дигар платформа попробовать кардан дар кори имконият бошад. яъне бинеда ҳамин худи ҳамин Бакалчук як зан аст, яъне дар декрет баромадан ҳамин идеяро кардагие, яъне то ҳаминҷаро омада расидагие. ҳамаам одамай, яъне ҳамаи мо одам ҳастем. яъне замонам хештдестае ки як чиз мебурояд, як эни время хайп мешавад, бо чи аз байн меравад, як хайп мешавад, аз байн меравад. яъне ба ёдтон бошад агар як замоне буд ҳама программаи Viber истифода мебард. Viber ва чӣ буданд, мисол ё имо истифода мебурданд. даври пик шумо буд ҳама имо Viber имо, ҳозир чи нест ҳамон чиз, яъне кам истифода мебарем. шахсан ҳамин подписчикое ки ҳаминҷо ҳастем ягонта Viber дорем. Viber дорем мумкин як кас ё ду кас истифода барад. ба чӣ хотир? яъне ду касе ки дар ягон ҷо ё дар Тоҷикистон дар ягон ҷо бошад, яъне ҳамо доранд, ба хотири ҳамо мо мондагием программаро барои истифода барӣ. ҳамон хел аст. хоб возможность для инновации, поиск новых способов улучшения продуктов и услуг через инновационные подходы и технологии. яъне чӣ хел ки дар боло бо қайд карда будем, ҳамин технология развития дар бизнес ҳамин хел аст ки бояд дар як ҷо истодан дар кор нест.
اگر همین طول هم فروشد باید همین طول تونا فرض کردیم همه کارنیز بودیم برای умни домо бурмадаги чӯ бурмадаги яъне ягон чизе придумад кандар ко ба ҳама чиз наздик ё ин ки любой товар боша чизе боша набоша яъне ки ҳамонро усовершенствовать кардан дар кора ҳамонро пеш бурдан дар кора. Хуб пункти дигар новинки и направления исследований и выход на новинки для диверсификации портфеля и обеспечения устойчивого роста. ин хулосаи ҳамин хел аст ки дар ҳақиқат ҳам бояд ки шумо дигар бозорҳоро ҳам анализ кунед. Ба як Wildberries намешавад, ба як масалхади Россия намешавад. Медонем бо имкониятҳо аз Amazon даромадан дар кора. Мисол ҳамада мисол вай ами хитоиро мисол бисёри тоҷикро роз мебинем $50 сахт гирифтестанд. Яъне ки инам имкониятҳои дар тиҷорат кор кардан. Ҳама амира комплектовать кард барои ба як кас намешавад. Бо мегӯям яъне команда боша ами пешравиётона увеличение ростона бояд ки шумо нақша бигиред, яъне пешравиёт кор кунед. Хоб совети для начинающих. Обмен опытом и советы для новичков в области онлайн-бизнеса, помогающие избежать распространения ошибок. Да? Масад ами ба ҳами одамое ки совет яъне нав медроянд, начинающие ҳастанд, ҳами гирифтани илм, яъне хулоса баровардан, мисол ҳама ами як моменте аст ки мо шахсан худмон ами илма ягон кас нагирифтем, барое ки имкониятҳо набуд, возможностҳо набуд. Ба ҳамин хотир мо дер ба худ омем. ҳозир бошад яъне бародари ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ, ба забони қирғизӣ, ҳамаи забон қатъи яъне ки одамо чи дар ин бора дарс мегзаранд, дар ин бора мефаҳмонанд. Бизнес тренерҳо хеле зиёд шиданд, спикерҳо хеле зиёд шидагиянд. Яъне аз хизматрасониҳои ӯ истифода барен, хатогиётона яъне чӣ хел пула идора кардан, чӣ хел кора идора кардан, чӣ хел партнёра идора кардан, чӣ хел товара, яъне чӣ хел коргара идора кардан, ҳама амира боомӯзонед. Яъне вақте шумо нав сар мекунед, бовар кунед дар зиндаги дар ҳамин роҳҳо хеле пастӣ баландиҳо ҳаст. ҳаракат кунед ки ҳамин пастӣ баландиро ончуноне бигзарен ки ҳар як пастӣ баландӣ барои шумо як опити калон шавад, як имтиҳони калон шавад. Барое ки чӣ хеле ки ман шахсан худ мегӯям зиндагия хеле ҳастае ки имтиҳони хуб мегирад. Ранги институт нестае ки масалан 9 моҳ бихонӣ, медонӣ ки моҳи масалан майда, июн, июлда яъне ки чие имтиҳонот сар мешавад, баъд дар вақти имтиҳон тайёрӣ бинӣ. Яъне як моменте аст ки внезапно меояд имтиҳон. Внезапно меояд. Сар мекунӣ, уже ҳафтаи дигар шояд ки уже имтиҳонот сар шавад. Барои ҳамин яъне ки ҳамин начинающиҳо кӯшиш кунед ки хатогиҳоро пешай хатоӣ кардан аз чанд кас совет бигирен, дасти пир бигирен гуфти гапҳо ва ҳаракат кунед пеш буред. Хоб заключение, яъне хотимаи ин вебинари мо. Как вы планируете использовать полученные результаты? Каковы ваши дальнейшие планы? Яъне инами заключениеро, инами калимае ки ҳастай, ҳамиро бинависем барои худтон. Намиқа калима, ҳамин чизе ки дар боло гуфтум ва кардам, ба намиқа калима анҷом ёбада. Масалан, ҳамин заключение, как вы планируете использовать полученный результат? Каковы ваши дальнейшие планы? Як моменте дар ҳамин ҳолат бисёриҳо ҳамин фразаро ҳама шунавидагием ки дар ҳамин зиндагӣ мегӯяд ки дар ҳамин дунё як рӯз зиндагӣ мекунем. ҳама ҳамин чиза шунавидагием. ҳама ҳамин бурада маълумот дорем. ҳамин хел аста. яъне ниҳо кунед дӯстони азиз. яъне фикри шахсии ман, ман ба ивази нафси ҳеҷ кас намерасам, ягон кас дар мисол корам надорам. ҳамиқа гап мегӯям. яъне шумо представить кунед, шумо ҳар рӯз зиндагӣ мекунед, шаб хоб мекунед, бо саҳар мехезӣ, зиндагӣ дорӣ. Дунё 3 рӯз аст. дирӯз, имрӯз, фардо. дирӯз чизе буд, таваккалш ба худо, имрӯз шояд хеле бигзарон ки яъне паго чи жилет накунӣ. яъне паго бо айда яъне хубтара беҳтар кунӣ. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, дар ҳамин кори худтон, дар ҳамин вазифаҳое ки дар назди худтон мегузоред, яъне вақте шумо уже омадед мулки ғарибӣ мисол кор мекунед, бояд ҳамин зиндагиро ҳаракат кунед, дигаргун кунед, дигар хел бисозед. баъзеҳоро мебинӣ вай кардагиам учетни записое ки чӣ хел ки айрои подписчикҳо мебинем, ё ки мо да занг мезанем мебинем дар ҷои номаш нависадаги оҳ ғарибӣ, меги оҳ тарӣ, яъне як дилшикастагии ҳаёт доранд.
آدمی خیلی نمیشه باید دمیزاد همه وقت وای باشه چی میگن радостный باشه خوشبخت باشه خرسند باشه نه واسه پرابلم هست که یه روز حل میشه یه روز ان شاء الله که این پرابلم همه این چیزایی که هست همه پس سر میشه نه وقتی که ما نویستیم هم نویستگی ما میمونه مثلا می حرکت کردن در کاری که زندگی ماست هیچ قایتنی ما زندگی ما را چیکار دیگر نمیکنه و همین خاطر رسون عزیز و هم تا موفقیت بربری خب ما ترنسلیت را قطع میکنیم میگذاریم قسمی چند وقت خب یک نیم ساعت سوال جواب کنیم میشود خب کسایی که سوال دارید و دارید یوتیوب دیگه میتونید سوالتون در یوتیوب نویسید تلگرام دا هست انشالله که میکروفون ها چیکار میکنم پیوست میکنم خب در یوتیوب ترنسلیت سلام بکشیم خب سوال ها باشد مرحمت برادرها یکم گوش میکنیم عبدالرحمن مرحمت سوال تاته برادرها عبدالرحمن میکروفون تابجو گپ زبرده من گپ زیستم سلام علیکم اکجونه بردگه و علیکم سلام امی یک اپیسان را در چند رزمر استفاده بودن ممکنه можна то есть نه مثال ایده سر میکنیم ده با دو چی لایکو همون ده مقصد استفاده بر نه که هر کدومش رزمر دیگه کنه سو یک اپیسان استفاده اپیسانیو رزمر دیگه میکنیم اپیسانیو یک میشه خیلی برای که اما یک کاتگوری ده میشه برای نگاه کنیم اینجا یک موزیکی داره که امی 10 کارت را داخل اپیسانی کنیم یعنی بینید که کدام تیپ اپیسانی شما خوبتر افکت میده مثلا هم میبینیم مثلا بسیار آدمی هم اپیسانی یک خیلی نمیشه یعنی امی پریمیر نه امی 10 تا تاور بگی هر کدومش هر خیلی که وقتی رکلام وای که زبسکت کردی کدام اپیسان یعنی خوشتر افکت داره خوشتر تاور برامد یعنی صورت همونی شکر دی دیدی سیتیر بالان پایسکای ویده چدام هم اساس کار میکنه یعنی معنی را داره که انامو چی ترسترک انامو برایشون خوبترک بعد یک سوال دیگه کجون در یک کارتچکا با چند صورت موندن پاپراویلا پیرو قانون مینیمم 7 صورت یک ویدیو یک ویدیو او مینیمم 7 صورت یک ویدیو یسلی به ویدیو اکه ما همی بسیار پلتفرمایی که کار میکنیم آنالیز میکنیم وقتی تاورمون رو میمونیم یعنی دوجه یکم اشیب کامera رو میکنیم یعنی همی تاورت ویدیو نداره برای که ویدیو کانتنت هم اخواتی خوب میته بعد اکجان همین پاپودو چیستی پریبل کروم همه راسخود چند توصیه میکنه که چند قد مقصد چیستی پریبل کروم همه راسخود دستاف که مقصد دیگه و دیگه امی در زمان حاضره یعنی از بسیار بودنی کنکورنت یعنی مارژا فرق نداره نه که هم چیستی پریبل که در جبک شما ختم دامونه یعنی خوبترش 10% باشه در عین حال بسنده است یعنی کمی کم برای که در دنیا بسیار تورهای است بسیار محصولات هست که مارژ آنها یعنی پریبل آنها قریب 200% 400% یعنی ما یک کسمت کرامین حقیقت انالیز کردیم 54 روبل سیوستویم است خریدنش نه که در حال برست 800 روبل دا فروشی دسته یعنی خریداریش تا 2 میلیون در یک ماه بعد پاپود اپیسان یک بار دیگه کرد همین اپیسان مقصد یکم جو خرید یا که چرز امپستا است یا که چرز تلگرام بوت هست که چرز او تایور کنیم کم تصویر میتونیم نگاه کنیم برادر جان همش خوب است مثلا امپستا هم اپیسانی خوب میکنه میتا
менен чико кунем, яъне чиҳоле ки дар боло гуфтам, бояд ки худтонам аналитик шин, якум худтон бисозем, ба Telegram бот бисоз чӣ хел мешавад, ба MP-Stars бисоз чӣ хел мешавад, яъне ки сторонние одам бигӯ чӣ хел мешавад, яъне ҳама моментҳоро истифода барем, яъне возможността кадомаш барои шумо эффекти бисёртар метавад, баъд чи ҳамон қадди кор кунед. атак шумо агар илм дошта бошен, боварӣ дошта бошен ки агар ҳами смисли ключевии слова, чистотност ҳамиёро агар сарфаро рафта битонед, ин барои шумо бовар кунед хуб аст. Яъне вақте шумо уже боварӣ пайдо мекунед ва мекунед, ин барои шумо беҳтарино аст. барои ҳамин тарсидан дар кор нест. Тарс ҳами дурун дур кунед, чӣ коре мекунед намекунед, просто ҳамааса эксперимент кунед. Яъне эксперимент хуб аст. реклама ка дар боло сайт дада гузаштед, гуфтем ки як рекламаро допустим як компанияро созават мекунӣ, ҳар рӯз завишед мекунӣ, бо айсарнав созават мекунӣ. ман ростигап як 9 компания созават кардагим, ҳар як ассортимент разли компания созават кардагим 2 моҳ пеш. аммо ҳар рӯз то чени закаи заркорӣ ма мақсад метам закаи заркорӣ мешид мекушем, бо автобуса шидан мегирад. ҳамира дальше продолжать кунем, ё ки компанияро як ҳафта паса, ё ки чиқад завишидем айсар нав мақсад не ёкунем бародарҷон, ҳами як рекламаи компания бисозен, ҳамон қати дальши кор кардан мегӯяд. Чунки шумо вақте як рекламаро як ҳафта пеш сохтед, як гала ключевии корро сабират кард, аз байнашон мусороро убрат кунед. яъне ключое ки мисол нами ручка мефурӯшем, мисол дар қаламам бибироя, яъне одам ручка харид, қалам менависа, товари ту мебироя. а он намехара, яъне просто пустои трата денег мешавад, яъне сумод мерава, аммо товарта намехара. яъне қалама убрат мекунӣ ва ручкаро хича мемонӣ, тамом, яъне основноиша мемонӣ. аввал кӯшиш кардан дар кор, низкочастотниёро мондан дар коре ки ба низкочастотниё, яъне ки тезтар органика меян, яъне харидор бисёр аст, реални покупатель зиёдтар аст. ҳамин ситер акаҷон по поводу ҳамин ситер, ай ситери чанд боло тавсия метавем ки ҳам компанияро монем беста дар ҳар категория ҳар хел аст. яъне мо дар ҳамин соҳаи косметика 10 боло қати кор мекунем. баъзе одамое ҳаст ки мисол баъзе кабинетҳое ҳаст ки яъне либоса ҳаст, дар он ҷо 4 аст. мисол 4 эффекти хуб метавад то 4%. дар баъзе мисол товаре ки бисёр аст, нижний бельёни турсибки неми чизода, яъне дар 2% эффект метавад нормал. тулда мисол надорем ягон магазин, дар ин бора ҳеҷ гуфта наметавонам. тул як чиз аст, уже аллакай мисол ваҷ бисёри баъд конкуренсия аз 2 зиёд бояд бошад, аз 2-3 зиёд бошад ки эффект диҳад. ма рости компанияма ай 3 болоша чӣ мекунам, хеле мемонам, ай 2 поён шид эффекти соз наметавад, 3 шам уқа эффект наметавад, 4 5 6 ҳеҷ да хуб аст. یا خلاص؟ دوستش. بله بله. رحمت کلام کجا؟ خب زنده باشی برادران. اوکی جسال دیانده. گوش کن. خب. MP. MR MP. خب میکروفون توجه قبض بالا. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. آقا همین نشد. آزاد کن شید برادر. یا سویاز بزه با اکوید چه؟ خب چیزی که می‌بینیم هیچ کس سوال نداره، هیچ کس دست برداشتگی نیست. در یوتیوب و اینستاگرام درباره اپسانی و خب فکرم از سوالش گرفتگی چیزی که دست نمی‌برداره. عریف برادرم گوزه گوش نکرد. و علیکم السلام.
микрофони бошад бошад. از یک دقیقه